Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na klip. Jedan mobitel. Danas igramo Clash of Clans. Idemo malo. Igramo Clash of Clans. Inače, ovaj klip snimam za 1. maj, sada sam ušao u kuću. Malo je pala kiša, mrsko mi biti napolje. Okej. Pala je kiša. Kiša je pala i... ne da gledam ovo mrsko. Pala je kiša i samo da vam poručujem. Sretan 1. maj! Evo napisat ću poz za jeta. Evo ga, ko ima, ko... ne bi rekao koliko ima. Znači, danas nam je cilj da nađemo neki, na primjer, klan. Evo, ukucat ću, na primjer, ne znam, samo gdje se sad traži klan. Pa mi se vidimo dok ne nađem gdje se traži klan, jer sam bot. Ok, ljudi, sada tražimo neki klan, znači, ukucat ćemo ima jedan klan, Bošnjaci. Sam možemo. Dobro, koji klan ovdje da se joinujem? Imaju samo 3, znači neću. Ovdje imam puno igrača, znači idemo joined. Se joinovao. Ok, ljudi, ipak ćemo se joinovati u ovaj klan. Evo ga. Idemo. Poz za jeta. Vidite. Ti matir. Poz za jeta, pa možda neko odgovori. A mi hajmo da napadamo neke ljudove. Match start. Nula. Ljudi, nisam našao nešto drugo, da napadnemo nekoga. Sam bilo njih puno, ali bilo mi nekako glupo da ih napadam jer su bili jači od mene. I to je bilo to za ovaj video. Ako vam se sviđa, ostavite like, share, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!